Apa pakai? Weh, ikrang dek gangi. Apa pakai bang di bawah? Ya. Resep Pak sih tas ini. Jorong ni. Dia di bawah. Itu nak colok bulu video ni kan. Ay lalu dito na yorong ngudung ay. Pi ko ada pi puro noy ban eh. Ni kau sigala dapur ya, di dapur ya. Ya colok bulu yang beli. Re kengi sapan re. Wajak masuk. Yo jatuh ngidi. Masa busian si nih. Masa Ada busian. imilet pi. Tapua mo si mangku dua kak. Sapu itu na kodu si di sipan ni kana dua ko. Sapu. Ada imilet. Lima pasti pesero, 10 apa sih? 10 mo sabu rata, 5 sabu makire. Ro di. Basta di dua mangkok. Di na manusulod datang iko tu. Bila kanan Andre. Kira no si. Tapi nama bapak kata ini ada lagi. Lagi. Dia kena sepuji. Sana matunu. Oh, bah, tak. Mau sih anjay. Hah? Kuna di bangkang ini cerita orangnya. Ada koi deh. Iya. Begitu gamai. Kota Pantai na. Dari mana mau pulang ugi deh. Nah, ini maro ala ada rota. Ni ka manu ni mala yen. Pisai. Kondo kemana ni sisa na ni kan Udah mumpus. masak, guys. Nek mampu bulan dia. Asli. Tuh, gua apa di baik, Kak? Malah sampun apa ke mana kiman. Pemain dulu ledeng ini laku di rumah. Udah namanya. Jangan malah kun. Siapa? Wah, satu bawa. Tidak biasa ya. Tak boleh. Kompe. Tanya. Dia di masa-masa tadi. Ini kaji, saya rasa Pak Lipai kurang.